NDC Portia at the banch abongum. Efa na attack ya obe ready on Bawumia eyere Samira Bawumia efa Kunadu Ajima Rollins new one and all link Samira Bawumia to the cause of Kunadu Ajima Rollins the death no. On say ebisine Ghana police act obi making such wild allegations. Such wild allegations. Obi won say allegedly on el kunu because only kunu di na wawu. And as he hu hwe na eno ana lawyer kwamba for Abronye be kire na adwen. In fact wa blast NDC Portia no kan adwen kire no. IGP Yohonu John Mahama NDC officials omunyina mesco. Mema nkire mu no akire wa adwen amame e wo comment section. Hi Penyah block media. Mess was say ni dim. Obe like video no that my subscribe button na be click notification for no latest updates abekire wa adwen abame e wo comment section. Mess also baso no akire for so anya bi ahwe. It last week Thursday and about news mu say Kunadu Ajima Rollins, I have former president of Ghana, J. Rollins, I have Lieutenant Jerry J. Rollins. Nigeria Kunadu Ajima Rollins, what one animal siedo. Emma Simi Ebe Arahosem. Legus Ebo Bohon Eha Hono. And out of nowhere, NDC Portia, just a TikTok bia. Or friend home Mahama Ba, and I said Lordina Mahama Ba. NDC Portia. Lordina Ba, and I said Mahama Ba. NDC Portia. Obe making some kind of what allegations and our accusing Samira Bawumia. Ada say Samira Bawumia didn't hold ball. JJ area na JJ yiri ewuo na ono no NDC Portia kura no. Abronye say JJ Rollins eye Kunadu Ajima Rollins. Ene Samira Bawumia abeya friends a omo vibe no. Ono otu ma menefo atu ne fo ma menante. NDC Portia onu JJ yiri fo. Ebi ade pa de. Yete ngwazi asema de chebia o. Adichie bia ya te ngwase asem ebufu sem ni abofo sem ya te abote sem ebufu sem ni abofo no sem e de ngwase asem ni NDC Portia wo na wo tu Kunadu Ajima Rollins efo Ghana abafu abe enya basa na Ghana mafo a hey Emma this allegation no me kura make her say and same way I was at least yet me picking lady no better than Nigeria. Emma after a video pop up on the internet, social media, people be natural margin and a be calling for the arrest of NDC Portia because won't making such one allegation. Say MPP Nibi and making such allegation against NDC Nibi by now Kiachono. I am telling you by now and you are picking it up as Omra Michirimo. But as a Ghana no, selective justice and a really Ghana now. No pepper any no credi any maybe. Intentia and idea in Ghana intentia and idea be politics only a party more or you be a metal what or belonging to the party there or be as you once you I don't know air course on the internet now I know as a lawyer come back for I bet you in fact IGP were blasting the power. Imagine say I'm people in the coca say Nana Kunadu Ajima wawunu obi na poison na ke benya IGP ade anchi obeka say yenhwehwe nipa koro no and so Portia akoka Mahama ayi Mahama ba Portia akoka asem no e boss Samira din no eye IGP de say ya boss Samira din say Samira ni Nana Kunadu Ajima na kodidi ye nti Samira na poison eye IGP de say Mahama ba Portia akasa say ye ne de nti no arrest but the same IGP atima police for kodi Kumasi 3 days ahwehwe ma ya say wo madi President Mahama attempt yenti wo mmra na ya te wo maba near you abedi tenu omo 2 weeks say IGP no but IGP onya interested say yes, you poison a former first lady. IGP not interested. And yano, I'm fan of say NDC nearby at TikTok waka say Samira ne poison and Nana Kunadu Ajima. IGP say NDC ni kandia or you okay, ya maninka. Waka producer just have video nebra. Wey, ye ko school and Kobe. Enti kwama ni bra na ode TikTok wo said ya bosomi obenya bibia di sa hwe na no we so ye content creator
man pen ni people say on clear content creator no kura na eno no be ye mabo na certificate no wo bia hwese na no Sam George efre ba betimi twere Sam George efre say mo NDC fo nde mo amugu TikTok no ebe 90% mu ni matwere mo anko school NDC mu amose mu ye NDC fo no krepa say be ye 90% certificate no mu ni bi enti na ye chiche position ya mamu bi enti Sam George hwe ye no ohwe content wo TikTok ni ayi a ebinum twere kama ebinum ya kratefo ebinum nimde ana ofre omo be hwensem abaya we kan be hwensem a okaye tina TikTok eno na kire se tama school ba ya nkrofo do omo mama ya ekobi no o papa nya bia mfana nko o mama nya enti se koma ni bra TikTok one obekasa na NDC for na sending ni bi no de abobra because etina ye kase for certificate bra certificate no oni bi we ni se ono no te ho e kase ti Samira Bawumia because NDC were power. But let me say this, say sa poison no one sama o kan ye sa poison no one sama o kan ye say Samira Bawumia na poison Nana Kwandu Ajimaya, Ghana Police Service, Inspector General of Police. Tete Yohonu John na omunka ho hwe no. Video no MPP for ya packaging fe da ho. Munka kire no. Se video no ya packaging fe 80,000 years. 80,000 years kura na ya be frɛ no because we criminal matter any expiring date. Anti mon kan kire no so onima on pe lawyer ni bia na lawyer for no mo NDC mon kan kire no say sa asem no kan ye no a criminal issue anti 10,000 years cry ye be fa video no na ya question no wo ho said ye ma bi e wo kumase o mo be fa o mo so mo di president atem na mo da mo 2 weeks as say mo hu kwana be fa so di asem no e chena ye be frɛ no we die obi awu wo ho because some no kan yen ewu ayeden abam e kena bi 80,000 years ya nkase kura ebetu e ma na kire ba bi kura Samira ene kura du tena ya opoje ye be frɛ no nti mun kan kire no sa na de obetena TikTok office and party na wo power ba nyame ncha de video na ba abonte no 80,000 years ye be frɛ no ma na answer question na ebeduru wo no ono ankasa kura ndi sim se ni wo ya hindada because a common libre na certificate no will be a kayamfra ma post no bi enra ya national director general deputy ni enya plane crash owuye abaya ba ko a ne papa no ma me de ni ko school yi so ma frɛ na point no ama ne kodi ade na set no ka wo bi a kanya ne sa ni nam sunya no ho na Mahama ba Portia Mahama ba Portia set yi uni binti akonya beda oyonko ba okọ UPSA eno ma frɛ no onde papa hwɛ no e ma ne ya wura papa bi ya frɛ ne the post na ma nti wo de tra TikTok ho na video we so da ho e wo won kwa na nyina wa asase so ase bedi wati na mo wia mo ye we nu wia makwa akɔfa mmara se cyber security act ye de ba hwa sama Kevin Taylor Sama Kevin Taylor can 2 days ago. Na Kevin Taylor sorry o sin krofo ye koroma den wa ha. Corruption bia nken se wo be ba bonten abekase. Wo Kevin Taylor ukita degree in law. Ni ya de wo se fa degree ni bra na ebesi ne untimi fa mae. We sora no huna NDC for. We sora no huna ministers. We sara no huna CEOs for me expose me say or say okita degree in law ana maka chance Kevin Taylor would obi himself sara oka obi asem enti ade a wo akasa wo no fato screen ne so no obi anhwese certificate ni adana Kevin Taylor ntimi fama ubetim dim picture atoso no akasa ya Abronye hwe ne hufin
me nim say wo de me no nko ade Ghana fo nto ye so aba ne no ho fa me no manya nanta no o ma kare me nim space ye sha o de to aba no se Ghana fo nto wo Kevin Taylor me no so aba se hwan na ne ho fa manya 90% ya na 10% no mo to ma wo no na me hu space ye ye dai e sha o de kwato aba no what you say until yi enu no fru asabato no fru wa school is wa me certificate ni ye kitikiti woman me mfa nko ba bia me mpe a matim di atezumi lion no enu Kevin Taylor unibi ene wo to na wo den krofo na we MPP fo ye corrupt na yanti we na wo pesa prosecution koso na se wo Kevin Taylor wo so ye genuine person na wo to na say yenti afenyo marking yenye we say yenti we say official ye genuine person the third person who Kevin Taylor in case say woman ye prosecuting under this government your girlfriend na or so that no wahye ayi odi form ahye ne to no wo girlfriend na so that no watwitwa ayi latest form adi ahye ne to ahye jeans atoso no a memma de ne koda no mu a on ba wire kire na plate nko ano ono na esese ka prosecute no because ne edi kan afna ne timide form ahye ne to a obeka say hips e memma mo de ne ba koda no bia no on ba bie so na te say plate dishonesty no na girlfriend a wo na present his CV at the ma by mum painful appointing no our National Health Insurance Authority as a board member no or say or a medical doctor now wo Kevin Taylor wo na di CV ne bae no what mama ya prosecute no so official ye genuine person ade ananka Ghana for hwa free wo Kevin Taylor ho say wo be ka say abaya na deceive because wo be ka kire wo so ye medical doctor e bra wo ne twempena no wo be ka kire say ye medical doctor o sare a wo didi ma papa biatam e wo krom ha e ma wo mo di fom ahyehyɛ wo mo to e na hu wo mo awu e ma wo di fom ahyehyɛ wo mo to on ba yi to na te se preti e na hu awu hu na wu ya wura jinsi to a e te se mensayam Safna na wo de ne ba ya or the fake CV abadi appointment ya kire ye revoke ye no wo Kevin Taylor woni mu asem sa pesa manfo hu se wo de prepare ye na ye aduma ese sa ba ya no nka wo kra wo call for the prosecution impersonation what you say impersonation krono ba kono no ye kan krono a adia mini na me se me wo na me de kwakodada obi agi bibi a wo Kevin Taylor wo na edi abaya no e ma ne ye ni CV esu we sora na or 13 ministers Sire wadwe mame e wo comment section aha Penyah Media akra